Talakai ko kaya. Talakai ko. Fai ngata ko. Tani ko ke ni ero me. Ko sai ko na kita hai na ko tai sa ai. O toki whai whake polokalama langa whanua ko ia are mātua I hoko ai fitu ka ko inga ko e taimi ko ni tā tā pētau ki hiwa tau ki whasi mo taitari ai ke ka sum ke nau ho mai ki loto ki he kamata ai polokalama ko langa whanua are mātua I he taimi hoko ai fitu māta mau I whiwhin pia ku whamawhana wakai atu ke tiki mō tolu kamata ke mō ho mai ki loto ke tau polokalama ka ke mantu I beto kamata ai polokalama lang whanua le mātua I muri community le mātua I muri I he hoko ai fitu pe me he tainimi o au ke hoko ai fitu o at pia whanki whasi ke tau whiau atu mo ia ka orewa ke mau mai ai kau polokalama Ka pau ke si hu mai gloto ki he pesiko ne Vipon Media pa ke katake o share atu e tau polokalama ki he pesiko ia langa whanua re mātua I muri
ka ngā ke lawa e ka inga o kuna o nofo I kulupu le mātua. O kia mamata mai ke tau po kalama taimi e ka matai. Malo toi peha toi minite tawhit pe hoko e fitu. Ia ke taimi lele pe tau ke tatari pe ke kakato mai ai ka polo kalama he whiawhini pe tau toki hoko atu ka tau hoko tāt pe tau ki hiwa. Tamai e skeptiko asi maa morisi koe ka langa whanua nia re mātua koe langa whanua nia a motu. Ka ku tahu taimi whakapalangi whaka morisi tai ni. Olo siete nofo o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani e kakala tapu a taulangani. O punga matariki o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapari hei lalaia e pe taulaki. Katupula, mea katule ma'awawa ulahi. Ewi sae, mahina o kahupo I fiafi. O whakanonoa, o kangiriki mai e matani. O aloha mai, e kakala o ne whakatupulaki. Tare fusi mohono masani. Sita pide o e taulanga mei helolo. O ana ahuani si o kakala kui mei e kolo. Whakatalo talo ae tala tuku mei ono aho. Ke toka ngai Awawa ulahina ato. Olo siete nofo o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani e kakala tapu a taulangani. O punga matariki o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapari hei lalaia e pe taulaki. O katupula, mea katule ma'awawa ulahi. O holo e laka, asi ene whakaauto atu. Pea te manatu, I he whetani I whai nei he ngalu. Pea ta whakakau, au atu pemu aki mamau. Ke tatariani, ai pe me he alo I talau. Olo siete nofo, o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani, e kakala tapu a taulangani. O punga matariki, o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapari, hei lalaia e pe taulaki. O katupula, mea katule wa'awawa ulahi. Olo siete nofo, o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani, e kakala tapu a taulangani. O punga matariki, o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapari, hei lalaia e pe taulaki. O katupula, mea katule wa'awawa ulahi. Ko e tau taimi tau mini te tahaua pe hoko e fitu. O ko kei taimi pe te kei ke
hoko e fitu ka e kamata e polokalama koe langa whanua a le mātua i muri. O ku ke iai pe ani na e whakawhi ki nau tolu ke nau kau ke polokalama. O ku te gea ke nau asi mai. Ka kone hoko pe fitu ko hai pe kui loto e kamata rewa ai polokalama ke whiawhini. Ke atu pe tau whanki hiva. Mo tau ke taitare ai pe. Malo e lere ke mo tolu koe ku mo o si lava mai ki loto te teo ke tau polokalama. Taitare kone hoko pe fitu ku tau kamata rewa. Lava. Fat kamu tolu Iya, obat. Fatu ko ki beka e family. Foi pizza pe. O te ke pawaka ye. Bahe mai. Mai di belakang bahan pakai. Polisi Bate o fan kau go. Malo. Aku ala di mai pakai ke tau ke hari-hari kan. Pasti. Kalau gue ambil motor gue lihat di unmute mandi. Usio masih. Kai lele tahan naya. Oh iya. Kayak itu pakai tu. Kai itu pakai pakai. Hello. Mau. Betul lah. Halo. Waktu gue luwe. Wolo. Mana tuh di makan ya? Ala tuamu.
Gila. Kami ko hanu pehe ay masi may hato amui. Ada mai tong lagi. Sampai apa uliau gue baru ini lah. Kita Opo ayo unmute ko. baru bisa kayak kawa. Wong atu. Yo. Yo. Kami tapahala to mui ke. Dai mahapasari mahapos Asli deh keteknisi dia ko. Ay ni hato amui. Ya, Halo be, kata halo be itu saya kalau kalama itu deh ya. Kahit hato amui ko yung kare kita ko kalama. Kami hoa kalau kalama begini batu kata apa pasti Taimi dormi teni ma ke fitu. Baik kah? Mahal ko toi pe foi fase taha ko e ospe ko ya ka. Nah si kapai kaya na. E hu mai mo ana. Oh hato ko taha pe to ko wa ke na hu mai. Asiak. Ko e ta e be da fast house gani ko ne ospe. Oh, halafi ya. Ei, acho muito. Koia. Kata ko te mo ay ko wai ka ko ko tong tangai. Ito ko siya ni Pai ko yung kapay ka. Fofo nga na asmay. Masih. Fase na mumuso. Tangke ke bela ka ay ginatawa. Sai dia mago bebe. Mago adalah dia na fio mai ka. Fio Adalah dia apa? adalah Kama si pahingano bibeng ke huwan. Wah iya he. Boni na tatani mai. Ay sabi sendet kay ring ko mi gala na humay. Useni hake kia mea. Dolo. Pesa si fahingano sendet kay ay link ko na kay lawa humay ko na ko gala humay. O kole ke u wata puatu ki a foto ka ma. Ante ya tu. Talakai hapsi. Dia begini. Ke print mo te au e posi. Puatu ki halotu pepe ki he
tangata i whanua ko tape, o le mātua, o lawa ke mo mamata mai ki he polokalama langa whanua, a le mātua ai muri, o ku whakahoko atu i he whiawhi pule lulu ko tape, i he taimi hoko ai whitu. Pami hen, o ku kore ke whakatapu atu ke teki motol, pe he whoki ha sola, mo hovulangi, o ku ke mamata mai ki he polokalamani, i he whiawhini, kai tuange whainga maria ko ni ke ata, ke whakahoko atu ai polokalama talatala noa ko ni, langa whanua, le mātua, community le mātua i mo. Ko me go. Ke utai le he whiawhini, ki he polokalamani, ai ka tangata, ko ni, ki o kuna lava mai, ke whakahoko ai polokalama ko ni, o kui ai peni iho koe ke nau, te ke nau lava hu mai, hange ko whaiwhikau si whaingano, ko link na ia se ausi ke humea ke link mo ID mo password ko ia, ko ho asa me bete u whakahuma le koe ki loto ai. Taim tatau ko whiawhia ke tātai le rei heni a uho o wawau, pe whoki ki he officer kolo, e te moni, ku na lava ke na kau mai pe me le mātua, i he whiawhini, pe he whoki ki o Whatonga pe me Sacramento, ma loho kei a mai he poni ko tuapo a Sacramento, ka ku kei a mai ke polokalama, ka ke ngatai ku tātai le rei a manaki halafihi, ko e candidate i wawatahao no ia, ku kau mai mo tautolu me Australia, me Darwin, i mahale whitu, whakawhitu ko Australia ko ia, o ko tu kei taimi le rei pe ki mo tolu he whiawhini, o ku iheni pe mo pe mo Morris Miller, pe he whoki ki a taueri as, tata le rei ko toki mo tolu ke tau polokalama, pe amaloho mo le rei ke whiawhini. Alei. Oia, koe, e tau kamata pe mo e tau polokalama he whiawhini, tau o ange moha ki whainga maarie ki a ofisa kolo, pe a mouho ki tonga, he kei lava o kei ngau le rei mai na neti, ko tui he tau polokalama koe hui ko sina e sai apita pe neti, na ki a paloparema, ka ange pe whainga maarie ma ki naua, ko inga he na kei tatari mai pe me le matua, e uho malo e tau mau e whiawhini, pe a ofa pe o kongo le rei atu ai polokalama ke te koe ki le matuana, malo e ngawe lahi pe me le matua, pe a koe ate ki whainga mare ko ni ke te koe, ke whai mai hau ki i Talanoa, ke tūnga o ku iai ai whanua le matua he whiawhini, pe mai ngahi whia mao ko ia o ku ke wakai kia he tawhaaki, ko ilo peo ke whakaunga tā mā ke tawhaaki ako, ka ke ate whainga mare ko ni ke te koe. Kai maro o pito so por tama o ka no e ya toni mo yo tau wa ka ka te te o ni ka wa ma o ka no tau o ai au ka ku sio fa ke ai no ata ko no ai o yo ku fa maro o to pito ko to pe ko to pe ku ke dai mi ka mo ore ke mo dai mi ko ma ko ka ma ko ni ko wa dai mi aro ta ma hoi ko au panong patano ku di mo tano ke ko kala ma mo ni au kai jo mo na ti ya ko ta mai ke ko ta ha kai ku ka to ku tano ke ai ko wa ki mo ya ko ma mo ta ko wa ko ko ya ni mo ka ta ni me aku ka kala ka u ki ke ma u ke lama ai ko ma ke ko wan ma mo tu ma u ma he ya tu e Arele ki kare apa ai ko me tu ko ki kare apa ya ai ka ki ya ko 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 ya ni ko ko ko
Ako ngayon ko tote ko paanaw mo ni. Oiri ko faya te ngau. Ibeheke kapa. Ako tunga tahu api ako apa. Ya aku tu punya kaya apa aku mahu. Awak tu kau ngamari aku nak lawe aku kan. Kalau itu aku nak kata aku lang saya bilang aku. Aku yang aku itu berpakau na kau tu itu apa kau tu apa tu bunga lama kau awalnya kau malam itu alat aku kahang elak mau dia kutope ko para apa ya aku kan ilau le ui pe te kau mau ke hokot kau tanga ta kau ilo ati ke ana ke lau ya kau paham ya ki tu ya mau kau mista na ngata pi kau kau ana bunyi pai ba ko o fala ya tu pito ko ya ngai ya kau Pangai ko lagi. Itu udah pe aku. Nah itu kau mau kunci nak. Kau tahu dah. Tahu lah aku. Tu ya ko yang ayah cium ko tahu api aku. Aku mau tu di kau nama di share di. Tapi ngapain aku alfu aku tu. Kalau aku tu ada orang tua hidup kita mahu ni. Tu ko de ke di baro ko tu ke ma tu tahu. Mau orang tua hidup pai pai pai. Pakato ako rakyat ko mau tau mau dere tau apa ai tau ko mau aku rakyat Alo pito e uho. Ai whakatala noa mai whika aki pia mo e ako. Ko e mo mea be foki ko e ako are mātua na e na tau wakai pena e hofi foki ai ki kau are mātua he whanki i ako toka mua ko koe na e hanga he purenga tonga o whakalawea are mātua whakotu e ako toka mua are mātua na e whahoko na ki katoa ngai na e asi mai pe ngahi atako ia o tau mamatakia. Pea i kai whaki ngā tai kua i pe ngahi polosekia ai whia mau ai whanki i ako. Ka kotu he kai ke tau tu fuu whamamawhai hange koe o kumo whanonga ke pe ke he mea whatana ke au ho ke whakakau atu ia ngahi poloseki ko ia a langa whanua pe me muri. Tau whoku tau i heni koe tau malai a kapulu, koe whinga koe ke a e tau malai a kapulu. Pea au kai whoki ke pūri iha taha e te kumotolu, tai miwena mau ke iki hake ai koe kau e tangata koe ni uhu koe tangata ena ne taki hake kau tangata na nau hui tua he tau timi aka pulu koe ari mātua. Taimi na tau seal lai ma ngai tau koe he ngai taimi koe ngai taimi maari e se o aka pulu. Pea kai ke ngata peile mātua ka koe timi foki whawhanua wawau e vai ngai. Koe oku o te wange whainga maari e koe ni ke auho ke pepea hane lave mai ke ta whaako ni o whainga koe ni he malai akapulu pe matunga ko koe akapulu i le matua. ara wa pito e mau ko mari o kau e na mo ni au pito ai no patano na so mau amata ko ku me alu ki mai ko dai ko mau api o mai e mai api ga mau ko tu ma ko ya ko nei mai o mau foki mai ke pro to bi ko tai ni o tai ni mo den no fo fa na wa mai te au O si fa. ko ku ma o i ko pa na na me ke ai mo ta kai mo ta bai ki la hi
Ako itu pipi di pare mereka pun awal kaki a ilele aku pernah mau nilai aku mau kurang biasa. Aku iya aku mandi aku ingai kalau gua ingat malah itu. Yo pergi pengatongo gitu. Ya, aku jalan. Mai ingat malah itu aku fit. Waktu ke malah lalah hita ko dia kalau ya iya bu pamalo atau kau gue ni kata mulai kata sugi sio Koi. Koni te tau ki afe ki ta ol ki Amerika lah, ye una tu apo. Ai ke lolotonga koi a ku ke mai ai ka fo. Amerika ku ye ni a ofa. Pe mo e fai fika u se fai ngano. Malo tau mo e fin fai fika. Malo tau la. Ia, malo tau mai a honi. Ko e laine na tu ko te ko nga ko mo taimi. Ke e fiafi au pito ko mo hena mo ofa ku o si heng i hake mo ai kai ate taimi ka te mo ko inga na ke mo lava ke mo togoni mai ka uma he tau pokala malanga fonua ki le matua malo fefka Malo pa fia siat ka mo dolu pa fia pa fia siat ka uho malo e tau mo tonga i o tau kolo ke ofisa kolo ko palafu bene siot o fa mahalo ko ofisa kolo ena ka ko tola o e tau fa nau he ni uho kai ke lava ya ilo ya ku me hen to tangata fo ko na ko e be mo halo e sina e toi pa ko ave lere ka tu ku mai ko lere ya upito algo fa fia ko americano o mau hange pe ko me hoko i mamani ka to o mau lotonga to fanga la i he whakaririfu e mahaki whakaawan pe au ne wesia lahi au pito a mau tolu ai ngai feitu ko to i americani malo pe mau ki hao ko si ai pe whahinga ko nau si malo lo kai malo pe mau ki hao ko ia ko mu whamahalo pe ke toa tahawa na ere mai ko loka ia ko ne whalere tau me ko haia Tolo. Aloha tiki te pake alvire mato ke ilo kakai. Ai mula solo. Hey, Moris. Fua hawa ka Ore mea ame na toka ka ore no ia mo mea. Ai kai tama ko ni nai whakare mai ko ne o si ko loka ia pe ko haia. Ai ni ko he station. Ai ne. Solvesta. Solvesta ia. Kako tunga mau ia ko ni taimini amerikani o nai pala ni pe uho e mau reunion pe alahi pe no tolo i mai ko hiko e whatama ko ni kuhoko ka o ku ma fana pe tuliko to hoko fo i me ia ko ni mo whakalanga mai Sylvester o kune o me ma fana lahi au bita pe ko mau no fo ko ni i murini uho o ku mau tai lata ko mau me fai ko whakasio holo o mo fanki Facebook ka o sio atu ko neo ho mo puri mai ko na ko hiva to taha pe o ilonga lere mai ho mo foto mai me na Me ono foi mata neo e fe puri nga ki ta ulahi ko ne sio mai pe hiva ko ne mahino ko hiva ko ta tai ma tu ta tau mo hiva oh nia ka ko mau palani uho ko tu tai mini ko le mani be fo ki he ko feki i Hawaii pe a guai pe si leti mo senturi ko e reni he ka ko au be ki fa matu tu atu hen ko vi a go hinga kasungal ko tu ke o ka ke ulo pe ko ia pe ko morisi e fa mo ia hinga vi ya ko tu dai mini ka e lava e mau reunion e ki to tuai pe te mau ke talango fua pe ki he tutu uni iPhone 1 ka ma fana pe o mau loto ma fa ampe ke va veni pe hani os ka e fai ha mau reunion
Ko nei ai pe fotutu nai fai hange ko ni e off o si ni te mawhinga ke connect pe mo ngahi u kolokoto pe ko ha kauri matua. Pe fai mo mau Zoom pe te kore ki he feituko to pe LA, Portland, Seattle, Salt Lake, feituko to pe kai kauri matua ke iai hanau ki i komiti. Pe me he ki komiti o ki feituko to pe e firme me hanau whaapofonga ke mau hoko ko komiti lahi o mau fotutu a reunion. E uho ko mau reunion whatau mua pe ki matua. Pe aku mau mawhana pe ko tui pe mau senit le rei ka koe anga koe e kusio atu te kai ke whatutuni ai ka kai hen o ko uongo i pe mahu ingange ke ta ulak tokanga i kina ai ki api ako ko hui koe whakaha ue tau whanau pe a ko tui pe e mau pe senit fe ungai ke lava api ako lava mo tau ap whakafonua mo no ka koe hoko mo ai mea koe ni tamai ki to koe ni o ku newe whakamawhana pa o ku te fie whoke atu ki rei mātua. Ka pau nai ke i ata moris ke kau mai ta umea ka o kulotonga takia he komit whakakolo koe na nautoka. Ka ata pe ato ki. Ko tupe ko te vita asi na asi mai koe ni o mahalo at peki ai. Ko ia pe uho e ki whamatala tu heni, ka whakalata e tau whiehui i lolo mai ta e lata he siwat ka mautolu. Rata ta te ke le rate fuwhalani kula koe na buka tau tuna ia mahena o kau maha. Alo fai kau e kau mai ke tau polo kalamama e whamatala ko ia whamawhana e whanua lahi e ofa. Te whai mari ko ni maau ke talanoa mai ki he tau ploseki ko ni ko tuku mai ko ni tau whenga ke e tau a whanua. Tuku e ngahi mea ki he ako tuku mai moia. Ka ku tuku te whai mari ko ni ka ki mohua me Amerika ke mo whanua lahi ke mo talanoa mai. Ko ngā ke e whiafi au ku heng ki mo tori au mau ke i time le rei pe ke tok tanoa mai toi ngā. Sai o whamalo lahi atu he whainga mari e. Tu be mua ke u tua whapapa marunga ke tau tamai he wani. Koe o ngā ana universi koe ni. Pera ika ke kau e o tua he tau ngā ue. Koe koto kula noa e tau whinga. Whapapa heni ke a fotu tā kai mua fusipa. O nā tole whonua. Tuke u whapapa ke a uho. Ma. O tui huo. Mo hatau i whonua. Tuke whapapa ki he motua taha o au ki he si taha i ri mātua. O whanong mai he polokalama koe ni. Ko tui ko polokalama koe ni na talu pe e kunofo i Amerikani kunofo kaukau i. Ai polokalama koe ni ke ia hatou tangata. E hangi koe lau koe ia e puna ke. E ia hatou tangata e toki koula e polokalama. Ko tui ko tou tangata e. Whamalo lahi atu. Ka mutolu kau tamo kaure ka wen minu sila. Ko mo fotu ha polokalama pe heni ke tau fesio faki ai. Pe au whama whana lahi au vite polokalamani. O te mutoi hoa amai mutoke hengi mo mea te maa mau ke he aho. Sai te ia. Ke tau potala noa mo mutolu. He koe mea ni whama whana. Tuku mua ke ua peha fotu whakaukau. O hange koe whakotu whakaukau na whae si whake mau whakotu a whanki komiti hen. Whewhe ke tau uraki whakotu ha komiti lahi ai whonua rei mātua. Pea kau hake ki ai whanki komiti vai, koe komiti hala, komiti uhila. O nau tokotaha me hawhainga komiti i rei mātua o kau he komiti lahi. Pea whakamāwhana rewa ke he tangata i rei mātua ko toa o aluatu ngā tone sirini ke he komiti lahi a rei mātua. O whotu whakaukau pea aku, i he whakaukau pea kapaupe koe ke tāri ia, whamorimore i au. Nā kui rei mātua o ko uongo i lahi au pita lockdown i koe ni i he kaka he ni mauaho e momoko i he ni. Kapana i kai ko osi kau muau he sio mai me i rei mātua mo uho pea mo ofisa kolo.
O whamalo lahi atu. O sio to tonu ko aku i he apilau tohi pure anga CPS a rei mātua. Whakaofa atu ka whakaofa. Mo ilo i e malaya ka pulu. O kisi ilo i pe e uho mo ofisa kolo. O sai me mau pe mo malaya ka pulu ia kapati tau whawhenga paanga mei murini. Ka tau taketi mo apilau tohi pure anga. Nā koe si ata mai kowe tau tupori mātua hu whanga whatapu. Koe tutu ia he kapahe koe ki ha aofia apilau tohi. Hala ke ha aofia taha ko ata huat ki loto pau pehat ke makau tangata na mauvari he apilau tohi. Pe koe ke aofia apilau tohi ia koe fula i kapa pe a lui whangaton ke uto koe whangita mai ki whanga whatapu. Tau whakai ange na si ilahi ai ki maheiri mātua koe ngau e la i kapa no tutu o tau utoiri mātua. Ufanga tala whatapu o swai. Ka pau te tau lava o ai marai ka pulu mo apilau tohi. Pea koe ni ko nau toi nau sio hi fopehe ki proklama koe na hufi koe na kinti koe na i rei mātua. Koe ki whare a whā na e tu mo tua pe ai po ko kamata popo. Pea na umai pe o ki ripea tu pe mea na e popo pe a vari. Pea ke huge kinti. Hange ka tea u toi whanongo atu, toi whakotu mai, e toi whakotu mo Form 1, Form 2 i rei mātua, i he lau toi pure anga. Pea toki alu ai ki nei afu. Ai e toi sisi anga ka venga e mātua, toki alu pe ki nei afu, o Form 3 ki ai. Koe konga ia taha ke tau ki whakau. Ko anga pe whakotu whakau. Ka mea ko ke whakaukau ba aku, ka pau e lava komiti lahi a konua. Leman. Ma whana la. Ibulahi. E ma whana lahi a tō taha ko tō peu no fo muri. He aluhanga tonu atu a sirini ki he. Ke komiti lahi a whanua. Tōnu pe ke tau whakaukau ki ai. Ke ulak whakotu ai komiti lahi ai whanua, kai toki aluatu ai sirini mei muri. O koe ke palopare ma ai whinga e kakai i rei mātua. Ko ne sio pe rei mātua e ko ngau ai ki ngau e koni tau mo whakotu mai mei nusila. Ko ki mea, ko ne mawhana e rei mātua ko toa, o homo mai se niti ke mautokon i rei mātua. Ko ofala hati ki mautolu, ko anga pe ki whakaukau maulalo, whakapau pe ke tari, se okay, sai peia. Ko anga pe fotu whakaukau, ke mūtoi ki whakaukau. Kaureka, mō tari pe whare ia mātua, mō mai mātua o ke nau whare ia tu mūtolu. Mautua pe me mūtua, o na mū peheu koe ke mauholo mui, mautua pe mo mūtua teke mūtolu. Koe ha pe me te muala ki ai, te tauala whataha pe. Nengo pe motua, ka te tauala whataha pe. O whala hea ki mūtono ka atoa. Mana te te ki taimi te wilo ki ai ka tukua te taimi ki toe lahe tau kautala noa. Malo. Ia malo apito ke komiti ko ke fotu mai e ku he ni pe ofisa kolo pe mo. Ala noa me nawa ke ai ana yang ke o mai hana whakaukau ke ai. Ko whehu ia tu e ofa ko hai tu unga ku ai Homo inasi pa mo whenga paanga ko ia ki he tau a i koe e tau malai a kapulu o ku. Mahina pe api a ko ia te ki hoko te tānoa. Ko ia. Solvesta, na ikai ke mau ula tala noa koe na muwhai. Koi. Pea na ku mohe au. Pea ku pe ko he hengi koe whātol noa ia. O ki oni ate e Facebook ko ula mea pena e asi mai ko mo tala no ko mo whanau mo te ita asimo. Pea ko ki tama si e tahna kai ke uilo e au an wa mo tou ko toki sio e a ko ki tama. Ai ko toki ilo pea mo hanga ko o pua mo no hingoa. Pea u whanau ke fo i wahe ko na ai ko e tau veri. Tama no Wafe ko Amerika. Taman toluafe. Taman toluafe. Pea u whanongo pe koe mea o keilere ho mu polokala he Facebook a ko lomi rewe telefonika a loka ki iuta.
Matu mau mai de mimi mai de tahafe ki uta. Ai. Pea romi e pego atari mai a loka ko osilo ko ni mahafe ni mago osi tua a loka ke alge ngau e. Ai ko taimi tatau pe o ko tuai o alge ngau e. O tari mai a loka po pe loka. Ko mo polo tala no ai ko lotonga sio ai o lere mai he Facebook a. Na fai ni ane fe ta mai a loka na fai ni ane po he taha. Leo talange. Ko ina siena o Amerikani na tuku mai. Vai wai mai ko ki California ni ina si. Dalang vai wa mai ko kau talano au ki kau tamakato California ni ka sifa mo mea ke he ko ina si o mau ki sai mau tolu he ka pau be ma mau tolu wa fe ni mangea mau tolu ni ku ma e fitu afe e tonga. Pero koe ko ha mea o whaingata alok e lava peia a toi hak fui tā noa e tolu mo kau tamata toki lava o mea. O whaingo fua pe unga he tau umo umataha o no fua e ki whatongia kuia. Pa koe ko ha fungu mea o pehe te ahapalpare mai he ku koe maunofo o koe tātu pe ka atalua o koe iheni mo atalua whakatawa tu paulau i fua paulau i. Ko neva whaainu, ko Alan DV. Te tāholo peka nau tō, koe ki ufoe e tāholo ka nau tō he tamaiki, ke mau tokoni ha whainga mea, ki rei mātua. Koe ki whamatala pēa, nau whaiko pēa ko o sio programa pēo tāga aloka ke vai ua maari e mai ina siki, California. Alo pito e ofa, tau ki ange moa ki whainga maari e ki Australia, tau ki wakai e... Ai kangalu pe ko anga fefe na te ki he tau prokala malanga fono aka ni ke ai manaki mala tau ke a mai pe ke tu ko te fa mare ko ni ma manaki ke fai maha ki tala no ke tu ngok mo ai Australia na o malo habita solo o kore bege o fa ma be fu ta pulo ko na mo ma o po na mai o fa ai hoko atu e tau tala noa ki he tau whalo to whare pe. Nā ku whakawhala la ko kia uia ki ho tau ko mau taki ki a pila fotu o pe koi asi mai. Ko ni koi ke asi mai e whiawhini. Ko mō mana tui ko uia ko nofo atu uia i he whetu e kau apo pe ku wau toko taha pia ki tonga he whetu uni. Ka i kai ke tuku ai e whakakau kau. Hangi ko lau ko hea peho mō tala tutunia mō tolu e. Ma mui atu pe kau apo ia ai e mea. Kai whakapoke atu solo e mea kau hanga lau ko whanonga tā anō atu pe e whakataha koni. Kau toki hu atu anai ka pai pea hawhehu ia i malo. E Morris, ua o mai tau tala noa ka koe pea mo taueri. Mo ki whahako mange tukunga kui ai e. Ko ilo e peko taueri e kune hanga o hosting mai ai tau proklama whinga paanga koe ni. Ka ki tala noa mai Morisi pe toki atukatu ka taueri. Ngau sei ke ai a taueri e mahino e kau mai ko Morisi e uta e pau ia na au ke mea nau toka. Professor. Unmute. O to unmute ia me nau toka. Ai mi ko ai e pegune o oi. Ia so sta malo o ko malo la ia tu e mari. O ku fata mai ke kawatu tu amoto ko ni e na. Programa ka lama. O ku lo ki ko malo la henge tau tanga dai ki ofisa kolo. Ko hi ko e ko nga whakau ka to ko ni tau kamata ke tau tala noa ki ai. Ko ne hanga race up hake yono time ni. O ke fia te ma moho ke tau tala noa pe. Ko hui ko hoko ngā ue ko ni ku whai ofisa kolo ko ni. Ko ne hoko atu ai fukana e reki mai e uho mo mea. Ka ko whamalo ke o tuahano ma ue ai ofisa kolo. O kunu mata poto pe a mata loa pe a vave.
Kene lava whakatoka ngai ngahi mata vai o mea ku hoko he kolo, pia nehanga o whakahoko mai ka ki tau tolu koni tau paia holo koni murini. O lawai ke tau whai ngahi to koni ku kamatai e ki i whalukonga kakai toko si koni ku kamata atu me kalani ni. Pia ku whamalo atu ke o pisakolo ka mau e whoko mauena ku asmai. E whoki ki a sasi whengano mo kau tangata ofa mi Amerika. Koe programa lere koe ni ku kamata mai he o pisakolo koe ni bako tui koe ngai whare i enya mau kune whai mau pe ki o pisakolo. Nei ke lawa wani lere tai i ako ngai goia. whasongia koe ni mo langa ngā ue. Mahu inga koe ni ku tau. Talu pe tau hono hopoki o malae. Pakamata ke lere atu me whanau kamata ke lere mai aga pulu pe kamata nori aki. Ko whamarola he tu sa kolo. O ko se mahino pe ka te au mo mautala no holo mai kau mai tamai ki kaure ka koni silani. Ai pro kalama ko ni o ku fema mai mi Amerika e fai fe kau ka ma ofa. Ko tau focus he ako. Ko ku Korea kuia ke tau ai taha pe. Tau nga mua taketi i malai whafunua pe malai ka pulu ke tau ikuna ia he tauni ka tau hanga ke tau fo tana kaivi. Ka tau toki hanga o whakarere e umea ku e lava pe umea ia. Koloa nia ko hanga e usa kolo pe amo so vesta pe amo ki i kalapu ku whahingua ki veisiare o kamata i whakaukau he ko tau kolo tau tau. Kau kurea nau kore ki a se aspulu ane nai ke kau mai mo ka kai fefine he ko nau tolo nau hanga o whakamawhana i o tau na to whare. He ka nau ka kau mai he po kalama ko ni he uka hau. Pe ke here wa hano tala i tau ngai po kalama. Koe o whamalola hi atu i o whasakolo ka mau ho mo ma me o wau. Koe mea be ku whamanatu au ke manatu o si ai pe komiti ai kolo na e wha ue mahalo e toki mahino e hano whamatala mai he o whasakolo. Mahino anga e komiti ai kolo. Ka koe koe project koe ni utau kamata ngau e ki ai. Koe ngā hifie mao vivi o mi he o whasakolo me i tonga. Pea o ko whotu atu. Ke tau focus ka atoa pe i he tau mala e aka pulu ke lawa i he tau ni kai hanga atu e whanau. Me ngai family ki he Christmasi i tau fōu koe tau ngau e lahia. Koe tau tolu goni ko tau kamata ke tau whelongo aki. Me alerei pe ia ko mau lawa sio atu ka ma o mo ke lau mari e pepe a. Iyo. He foki ki a na ai ke mapo kalamat pe mo tala kai ka te malo no ni ma no lomi en telefoni. Le imagino pe wasi mai ke ki loto ke tau ka ngau. Ka ko famalo atu he langa ngau e ko mo fai. Ke a taimi ke mau ki asa tuai ke ha mau anga ke kolona tau mate ofai. Malo solvesta. Alo Morris. Tau rika taki ka tau ki afe ki le matu a ko na ko mao wai hoi na ko ne ha mai i he tau whakataha. Tau mao e whewhini pa tau mai ki he tau talanoa langa whanua le matu ai muri pe a koe ulo i pe whoki o koe ta whaakia ke whakakaunga ta maki ai i he whanua hena ta whaaki koe o e wai. Ka ke talanoa mai pehe ko os mahino peko tau polosek fugeni tuku mai he ofisa kolo ke whahanga au e kia me murini koe. I koe tau malai akapulu ke malu. Ka tuku atu whamari koe ni mau ke whai maha o ki talanoa ke whanonga te ka inga me murini. Tunga o kia e whanua. Au bide so. Ma Morris. Ma e la mare e tu kau. Kau tu ma se vini. Malo mo ka ka mo ma la mo ma no muri. Malo ki hao e ma ko ali hu. E mo mau hao mau tolo. Ia mo ngai fonua. Kau famaro ke
o mewi tau ina siai katoa pe pamalo mo ki ha kau tangata ko tau wai o lele pe ka lele pe ko moto pe ta na ua o mau fo moto ya ta o ta au lele goni mau lele pe ko moto ta o si lava lele tu wanga va ia kalu he puke ko mai e ya ga no ko mita ka vo o si malo to ko ma mai mita ma mai ai be mo William me foi vai e ua e moto e mo fa moto mai o vela moto ta moto bene ta o to ale e fa vari sikuni ka tangata a mi sini mo moto tu nga fa maria ne moto kai mi ko kumia e lolo e mo no service ka pa e mama mi sini o e tu mau mi sini mau fa mai kon e moto ko tu wa ki ne fa mai me ko te vai o tu si fere mo si o ko no falo a que fai mai sai più cala e ta voce o che con che moto o fa firmare pa fare area con ko va ngani na ha ma una sai ore ai che forno ore mai fo moto ta che tu vai con la mela ma lo che le vai pa le ta ko ni kono ka pa e ua ke na ke tongi e na lere o si ave se ni ti vai mai kalani e so si fi pam na tua sila na uma uen vai a te pote vai me tonga mo ku si fere a to mo a ka to a mano sila ne o mano fa fe tonga e mau ya mai ya ko tu dai mini ko te mi sini o palo parema mi sini to ke te mi sini ka we be ko mi sini e mau ke con aquí la lo mi sini pe to ko me tu ko mini le fe mari be te fonwa ma wai pampeta ma vo ka no mi sini ne ta ga ta ka te la vai o fa te to fo ta ko pa ko mi sini ta ma fa vai ko pa mi ka ka mo mi sini ta te ke ne la vai fa ka kali pina ma ko ai tunga koe vai whakau o ngau le rei te ai vai. Paku mai no pika kau koloni. Koe e ke fuke vai. Te koau pēni o kupure vai ko se koro pe koe whai whata. Koe toka ngā ikoni ke whakalere vai mo e ke totongi vai mo e tu usi. Mea aku kau tangata pe mau lere holo pe mau ki mea lere. E kau me mi pā pe o takai he tu usi. Palama. Ilo fini ke hatahai ako palama ko ki o mai pe. Ki o pe ngā ue mo kumi mai. Ko tunga ko fitting kai min o ko fu mama fa au. Ma ilo pe off. Mama fa au ki au ki. Ko me pe e i. Ka poto pe kakai. Ke be tu kono ta fu ki na do ka pa ko ta me follow up. Ka ke de wala holo ki dai te na no ia. Alu pe mo ta fu ngau le re ya ke wai o mau ako tunga ko malo apito wagu aweri malo
Yo vesta ki fehu atu. Io, fehu I mai lewa koe e whakau. Ko fe pe ke komit vai pe kai la ma o hatana e a ko ke ha o to nga e vai. E ko smahino pe ia fai whekau ko ngahi misin vai fo o ui na mau toki mau pe ia no vete he kau ngau e koni. Ai na ke sai pe misini ka ko nau fo I vete ko ia to mau ai misini ka ko sai pe ka tangata ko na mo e kai ngari matu muri whanongo mai pe ki he ngahi fie mau ko ni ko ngai fie mau viviri ka to ani o vai tahai ngai fie mau viviri e fonua ko e ako ko fie mau viviri mo ia. Ko tau whanau he akapulu, ko fie mau mui e ta. E tau e te mau ki koloset ka te koe ko kou ke tonga ngā e tau proseki koe ni. Ki whahatara noa pera osko ea te tau tuanga turewa taimi ke mou whehu. Lo tonga tau mau a uho pera mou whisa kolo mo mau me I re mātua. Mou whehu I mai ke nau tari mai ngai whehu. Koe mou whanongo pia kia tau kai ngai muri ni. Tau eri? Io, malo pito. Ako kore ke whamarmara te ngai tala whaki ko swai, whapapala he tēn kia fotu kau ma hou eki, tala kai kau ma patui huo mo uho mo hama tāpure. Whama whana pa whawhiawhia o pito e programa e whiawhini. Pe whoke kua whaat ke whaiwhikau kau ma ofa mo ofa ke Amerika pe ka manaki ki Australia. Koe ngahi mea mo oni ku whaikai ai tala noa. Hange pe ko whakatano ai whaiwhikau. Koe mausiu atu koe mei murini ka moutolu o whakakolo ka ma uho mo mau mo mei wawau o ku. Patuk tae lata au pito. Kou loto pe kau ngā tangata kau ngā talanoa ke whakahoko ati ki mea koe ni. Koe whakau kau ia na e whatu makatuunga he mau mamata atu ke ngā ue o whai mai mei wawau. Koe kosi koe ia tau ngai whai toka. O tine kai te hame ea tene hanga taki mau toka ngā mau tolu whanau I murini. Ko sio atu ko tau ngai whai toka pa mau manatu atu ki o tau koro. Ia makatunga mea I o ku whatu ai whakaukau e toko ni. Ia hange ko ku tānoa hu ke ko sio ko whakapa apalahi. He ko iro koe kakai ana nau tokoni ki mu atu au ke tau whangatamai ma mea ka koe. Arha ke tau tangata koe ni o ku mawhana koe ke tau I rei mātua ka tau loto ke tau tokoni. Koe mea e taha ko loto ke whamala ala tei pehini. Ko foi project koe mala e akapuru. Ko ia pia na aruhake ke whakaukau weanga e mau whepo tānoa aki whakatatau ki hono kosi maha tau mala e. O ko whamorimori pia koe tangatau ko open-minded o kai ke u loto au ia ke u pipiki ka foi whakaukau ke peheko haku mea pe kai. Ko ku whakafuafua koe he taimini e solo ka manaki mo tau tolu koe tamai ki. Ki awi ako koe whemau viviri tahania ko siau ki ai ha mai koe ni koe vai. Mla aga puluia a I pe ia. Pe hoko at pe vai ngā ia. Alo. O ko awhi whakaukau kia ofa ka masifa ke tokoni koe ni. Mana tui ko au ko saia mo pe ke flex polo tau whakaukau e tau tānoa. O te tau piki mau ka foi mea pa whenga I moriswa more atu. O ngā whakauro pe whanonga mai ho tau kau ngā whanonga. Te nau loto le rei pe he koe a e malai aka pulu ko tokon pe grei matu. Koe kosi o whai toka ko tokon pe grei matu. Koe whemau viviri tahane ko sio ko wofi mai. Koe vai koe na ku si whamatala mai e mau. Koe ka pā e foi pamu koe na auhu. Koe loi. Tu ia vai. Mo so mai ko ilo ko mana tu ene pane. Koe lahi ko ngō umago e taki e vai e kane vai mei. Lau tohi e teimi koe. Te kia Hawaii, teimu wha mate vai he tau ki tupu hake. Pā bongbongi alo taki vai mai, koe ko au pe kātoa tau tō, pe aoki lolo puko. Kou, kia au kau ngā whanonga koe, anga peo ki whakotu atu. Koe a e toi a I pe tau malae. Malo. Whamau viviri ana ko sio atu ki ai ofaka mawhai whekau, koe vai. Pa koe ki ua mano pe koa koe na ku o pia mau. Kou tui ko ua mano koe na ia te tau mau pita tau hui kaha upe. Ke whai mo whenga I hafo I pamu, tau toki whakako hoko, ngai project ki. Hange piko tāno ki mua, ulahe ngai project ki ai. Kaka he koe sio, o whema ke ongoing e tau whakatutu ki rei mātua.
ke fe ma tau ko uhinga go ma ka puluka foi recreation center develop i mui pe ia a te ngai ke tau ai mala ai fu ai stio mo me mala ai pili Talahu. ko ngai project ki pe ia ka nga fononga e ko nga kon ko tau unu mai ke tau nga fe nga u whakataha ka ko loto ko te tau pehe ke tau pipiki ha foi whakatau tunga pe ko fe ma ko kai ke tu pehe ka nga fononga ko sio mo foi fe ma viviria na u hango apia ko mo tokoni e ma ka ma u ho va ka pa ko mo ofisa kolo tu be ma ka pulu ke kini at be hiriau ka ko ha ho mo loto o loto ko ha be fe ma ko na au ho mo ma mo ofisa kolo me a ma inga taha ki au ko loto be we ke tau nga u fa ta mo solo ko nga be ki foto atu ka nga fono malo malo apito e Malo. ko tangata ni fok na ne hanga e waka e foi e plose ki ko ni ka ku tau monu ia ma o hatau kau tamataki pehe ku nau lava pe molu takahelo ngau e ki he ko e haku ka lau ka bea ko e lari pehe fu palangi ke au he flexible takahelo e tau tamataki e ka tangata mo fai maha mulau ki he mea ko ni lotonga ki he laine mai a ma o pe mo uho pe mo ofisa kolo ke fata da no ke he fini he ko ngai fie ma ko to pe kle manto ko ke he pe vivili au pito ai vai ia ka ko e wai pe mo fangi fie ma ko e la pe ki ala ki tok hokot pa ke ko vie pa no lo wa ye ko angai pe ko kai hempeka ko nei murini ko ai me ko tapolo hempeka ko ai me ko fangi e ta Moris ko na ku ke he line me fa mo tala no mai ke to ko ni ko ta plus ke ta ni mi po wa ta ko ande fehu i mai ke he tau ka tanga tambele ma tua ke na fra o mai solo ko o ku fo o me ko mautol ko ni ni ko me pena mauteu ma fana ke ko teu e mau reunion koi pe toki uha mai mo fa kau ke hanga he tau kau tama ko na te vita asimo me nusila o fafangu ki tau tolu o tau to si o fa lahi ke ngai ume akeke ko ume ko tau tahai ai de me ko ni ko ofa ki le matu e fa fotunga fe e tau ofa ko ngai ume ai te tau sio ki ka ko ulak stepu ki au na talangi a ofa ni nai ko tau ulak fe ngai ai structure for tu ai ume ko ni hange ko ni ko mantu ira to ko ni matua o kai ka me ko me ko fa ngata ka u to don pe ke tau alu le step ulak step to ko ni osi ko ni ai ko i zoom ko ni hetai mini apong pong ko mau fe tu un o gi hena sungalu gi hena toa ila o gi hen ka uri matua to la te taha tu ke feitu ko sen blon o ke fana sampen final pe o ku aya ko fainga ka kaya go ni ko hape me te tala tu uno si ma fana pe na to kai ka aya te ua ki feinga ko fana ba laua mo fehi o ku kloka pe ua pe tolu me apin ko kaure ka to ko ai ko ku nau tari pe na to ki ha me pa kai ka be feinga ta ko foi vai ko na te vita asi na o mai ko na ko he mea ko fua o kuia ere a taka heni ko fo mai me tongana ai mai ha mea o ku fai ngata ari ko ku fika tu ko ki ai solo ka mau ho me ko fai nga ma fa na ko tau ia ko he tai mini I hono me pe ni o ngo I pe e au e lava pe apia ko lava pe mo vai e lava pe mo tu ke ka alo tolu miliona ka pau tana ki pe le matu ka to ka vai miliona lava ko ni Australia New Zealand America ka ko ulak stepu ke osieni alua o fatata I finga e ka le matu en ke mau alua ofo I Sacramento pe ko mau fatata mai ki hen tala ki a le mani mo me ki he mau ko ta ukulupu ko ma fana go si ai ko ai pe ke mau ka ulak stepu en ko e fe mau mai te ta asi ke
ai ange ai me ki he ha ko vai ka pau tau pe ko vai sai pe vai ia kai ka me ka kai pe ko nga ko fie mari ke tambata ki he vai e na ela ka ui ai I he ako I paradise eu sai ange ku fika a ui ai Kau tama ko paradise e tano e pa fika mai ko na ma ho tano ma me a fere to a ko kau e solo ka ma te da asu ho me o kai ka me ia he na fa ngata pa ko ngo I bel he foi fika ko na mai te vita va va o ka tau tolu o ku kai ke tu e fa ngata ko ula ki step fa ngata ai ke u fetu taka na to la pum finga e mau ki kulupu o mau fitun mau lau ko me fa ngata ke fa ha concept he tai mini ko no hinga o ko ke fa tap tapu o americani aia ka pau pa fe ma fa va imagino ko mau tana ki pe telefoni ka ko ne ula ki ava pe mantu I tau ka kai ke ta pe ha fas Oia. ko fe me aia ko ne ta pe fas ia ta pe sanuar fi puer pe ko hen ki me ko e vai ia aia pa ko ta ha frasio te va ha fi to pe ke tu o tsare mo he ai ke ta o ta ma ke a ko la me malaka kau e lava ko tau pia solo fa fo ko na kau ko lak stepu ki a wen te lak finga ki organize o kakai tala kana to le o pe a Usila na mo pa Amerika. ma laka be ki mo te uhanga news ya ka mo tol sai ko offline Chifa. mo kakai Ma wai tiki. Aska to me ka tama mo na ngai fitu. Me whakapi ko mo ni ka tau me ka te telefoni holo ia Oh, kau ki hu atu e. Iyo. Na o te me O fa malo la ya u heni ka tau we. O kulava pe ke we ingo fua ko tau whakau kau. So alpe tau whakawata to o taha ke mea e taha. Ka ko pehere e tau we ko foi whakau kau ko ke whai ko poupou e au. O si ilo pau pe ma wau e tanpe ko ire matu ai o ko tau tu he kau reka ngahi vai. Ka kunau ke vai fe ke hoka pai o ko iai. Ka pau kunau fusi pai I vai tupu o ko iai. O ko alpe o mui holo pe ia na to ko fa ia ko he vai ko e fonua. Ta ko fika ko na mai ma u ka pau ko wa mano tupu. Fefe ke tau tuhi fo pe tau ai pe foi fa mano ko na ke lau tau ve. O te ke te holo ki mai e tau foi e tau mahuinga tau pato ere na lava ma foi moto e ua hu e taha ke vai ko na mau ke foi moto ko na mau alo e taha o sapu pe tua tari tari na mau ma foi moto ka hu ki ai ke open ato tu e vai re ma tua ia time ko kuanga ia whakau ko o te tau te holo ki tau lere pe foi mahuinga ko na tau mea fai mo pati ia ke ospe ki mua I he mai nani. Kai hoko mai ai mea hoko mai ke tau tala noa ki ai. Koia. Fai mo kua pe he koutu pe ko si ma inasi o Amerikani e na u soifa ke ki tohi ama mo terenoti mo mea. Sio ke tau pati e te whalai te koe ni matu ko mautua pule lulu e ko mau pule lulu e na mautolu. Ke pati ai pe a ko tu si te na mautolu. E na tohi holo. Ke pati ai pe na to na inasi e whalai te koe ni. I na ki whare kalapu. Pakapate na mawai pe na to he weekend. E mawai pe mo mautolu e ko ki mau te kalapu mato ko ta pe ka whakatawa mo atalua mo fuapau mau pe ma whakataha apakingi he o ate mau se ni ti ai. Ke fai mo toa tiki ri matua ka tawata o sio ke mea hoko mai. Ko nga pe fo kau. Ui ka pai maho I moto e ua he taimini. Sapu e taha. Ui ke ki tolonga te vai ka tauhanga ka hamea e taha. Na atlotonga pe ko e tau whenga mea ko mau e fi moto ko e tau toi whenga mai. Ko e ta foi misi foi moto e ua ka nau tolu. Malo obito. Malo obito ofa ko ni ku tohi mai I he tau pesi tohi mai ai a haloka mo me nau kau motu ta mai os mau mai na tolu me yuta. Aua. Ka iafu mo mea una osi mau mai na tolu ia tau ko e hape he tutu uni te mo whahoko atu ke he polokalama ke ni ko ni me whanua lahi ko ni kuna osi mau peo tari mai whangongo mai ke
mo se whanonga peke he kore kona e whai whikau, kua e kulupu ai te nau, e whai ngau e kia, ka kukai kia hamea e kai kia lava, e lava kotoa pe. Koe tuunga whoke mea koe officer kolo whoku ki he ni pe, officer kolo, et moni, o ko tiu ke ihe lai ne pe ke whai mai o whamatala mai he tuunga koni mea, ko et moni whoki na ni hanga tohi e whia mau koe ki he mea. Bobo. Ke tau i koe tau api whakolo. Mana ka puluka ku... Wa mau aku. Kata siya ngayon, pe ku kay lotolahi at mon, pe ku lifia. Kaya wa mau ke alo mama o telefoni mama o melongo ay tau mea. Kaya ko fa marian mau ke Fekawa ma ke alo men telefoni mama o melongo. Mari. Ora pe ke ufanga patapu ka ta mo ko fa mari ko ni. Que o ngo mai, orea. O te ala ke telefonia ko pe mate ai. Wo watu. Iyo, wana wo mai. Iyo, ora pe ke ufanga be patapu ka ta mo motuani fa mari ko ni. Wa toa ki whamatala ke ngai pia whiuia e ofa mu sifa. Kau ki talanoa pe mana ski kamata whamatala pe e te vitas. Ko e komite fonua, ko e komite a fonua. Wai mono tau panga, wai mono sekretari. Ko komite ne fonua ai no ngai e ko se ai ne PTA kau kotoa he komite a fonua. Ko e vai se ai ko e pure vai e kau pe he komite a fonua. Ngai va ko toa ko itua o nau katoa pe e komite fonua ko kau Malo. fonua. Ko e o atu ne whamalo ka moa mo o mai fui whakaukau. Ko kamata ko ni ai ki mea ni, na kamata ia me ki whai toka. Ai ko whenga ki me pensini, e kosia ko tau whai toka. O lue mai whanau ko ni, o ngoi kulahi pia nao whakahoko ke komite kolo, ke nau hao e umea ki ai pa nao. Whai te whakatanoa ka te vita mea. Te vita asi mea, ke toko ni ko ni mo whahoko mai me muri. Ko e whakaukau ko ni nai kau e ngahi mea na e whahoko whai whekau e ako ko mea e motuan. Ke toko ni ko ni vaisola, ai a koe vaisola e tolu are i matuan e taimini. Ko toko ni e whi pamu e taha ko ni. Ko i pamu uhila ko ni. Ka koe palpare mai a kusio ke motuan ke ta whake vai ka lo whakamatala tupe ko na motari e motolo e whi kore ko ni a mau. Ko tau whakalaine koe me ngahi api. Painon marua vai no whinga e te whilaine ki olunga ka koe tuwha koe ke ngahi api koe kakai ke tau whoke halapure anga o tak tahawhi ko no api. Koe whi proseki a gulahi. Ka koe unga pe whaari atu. Koe mea poloka holo he ulaine vai ngau ika ka palama he tai mini ko upalpare mai hoko. Ke vai. Ka koe tu koe moto uhila koe moni. Pakatala mau o mai whi moto e taha me nusila. Ai a ke ua ke foi moto koe. Ka koe foi pamu ia ke fe mau pe a misinti solo. A taimi. Kai ka ke lere vai. Fe mau pe ke te ai me pamti solo. Ke ne ke lava tauhi. He taimi koe palpare mai uhila. Ka ka pau lewa te tau wafe kotoa uhila. E misin senoroita uhila. Ke ne lava whamo ui e tau ongo foi pamu. Ia hoko hamatangi po ka whainga mea. O kai ke ngau e mai uhila. Ako e tawhakon ke ako ka uho. O kwai e ngahi mea tonpe ke tokoni mai ki ai. O kwai e container na whamatala pe uhu. Na toki tau mai he weekend ba ko e unau pe mo mea. Ako e loki ako. O wilo malo ko e mea na whinga uho. Ako kai ke ai mo e computer uho. Qual computer? Lomi e hai. Ko dia vai ngai ai. Ako ko pe ai. Ko ma ko pe ke tuat ka butol ke mo mea mai pe ki ai.
koe malaka pulu, na fai pe sio ki ai koe sio mai kau tama me muri ke ono kosi atu. Ono tau higo tau malaka pulu, pe koe vainga o tau whanau na ukai na ukai vainga malaka pulu. Na vainga mai ki lalo ke lo tau blem tu fui. O ka amini. Ako uhinga pe na fai whakau ke whakafoke whanau haka tupu whanua ke na o. Pinga no tare ni ti o lunga, tau malaka pulu. Koe nau takahe re pelo. Kako e mea klawa pe o pai peki ken pen no tau hiolo e tau whanki mea. Kako e hanga ko whakata noa o silere te sola e tolu e tai mini toko ni e whai pamu koe taha. Ngahi whakaukau. Kako e kini koe e tai mini malo pe wilo me whai whekau na e toke ala ke mimo tuan whanongo ole pesloa kaku. Kaku nai tono au. Kako unga whemau pe ke tau hia ko tau poloni. Aku whemau viviri am tope ai mai ye tau sio. Kai te mofak pe ho tokoni ko komite kolona fo matala pe kana tolu. Ai uhinga ko whemau ke tokoni ke hau pe ke mea. Apa ko vai hau pe ai ke mea vai. Kaka pa ko malaka pu hau pe ke mea malaka pu. Daos pa te whahau pa te sekretari mo tau panga ai whakamatala pa anga ta tau pe mo mea ko na whahau pa te ki pes ko veisiare. Koe ape solo tuka te whenga maria ko ni tau te hamea e tong kiata ko i whamatala pe wala maa watu malo. Kalau beta ofisa kolo te ai ha tahe te kolo te hane ki fehu i e fehu i ke kau tangata ki le matu ako nau ke ihe lai ne pe e mui folo mai pe nau ke ti. Solo? Ia ko eu ki lava te au ia ke ko hifo ki ko e kamata anga o e hono fofo e whainga whakau ko ni ko e hange ko e lau a tiasi. Ko mau mamata atu ke whainga ngā au e whaka ofana e whai ofisa kolo. Ko ne whai toko taha holo pe hono tauhi o e ngāhi apiri aki pe ke ne kose e malaka pulu. Pana e uhinga ai e whai ko e whai ke atu pe pe ko whakotu mai e ofisa kolo ai ka a e wha whang mo mau pe whakataha ke e whakotupu. Ka ko mea na whai maa whanai hono tuaki holo e whatongia ko e nike lava a i malaka pulu. O toki mahino ka tau o tiki a tamari ange hono whamatala mai ofisa kolo ai palapale ma koe vai. He koe na u koe e nau sola ngā ue. Pa kono tuunga koe sola ia pe mo ngā i moto kona kuna ngā ue aki. O da tena uwhe ngā ue lelei au pitu. Pe au ku tau whia mau ke mānawa mai ofisa kolo uhinga koe ngāhi project ko toa koe te tau whai le mātua. O te tolu ke whakahoko mai he ofisa kolo ke tau lak ai ha, pa tau hoko atu ki he ha, pa tau hoko ki he ha. O ngā ka tau toki whakatonu atu tau tolu koe me muri ki ai. O te tau whai te toha tau loto. Ai tuku mai e ofisa kolo pe a mo mau. Ai project whika ulak te tau laki ala ki ai. Pe hoko e whika ua pe tau tuku. Pe kapa ulawa pe o paini ang o fwoi mea koe ua koe ke tau ai ia. Ke koloa ke tau whenga ke whia ho tau loto. Pa tau lava whai ngā whatongia ka tau kei whia pe. Koe o sakolo pe mo koe pehepe ke tau ai hamea pe tau ai pe ia. Tuko e a pe ke tuko e vai pe koe te tau ai mea e ako ka tau ai pe whaitaha. Koe o te ki whihui e te au ke o sakolo. Ke whakamahino mai ke tau whai hamea pe taha. Ka hamea koe te tau whai. Te tau vai, pe te tau malaka pulu, pe te tau au ke ako. Unga ka tau toki whakahoko atu ai. Ko tau lo ke mawhana pe, tau lo toto ke whai a mea pe, hangi ko mea pe whakau. Ka koloa ke oua te tau whihopo aki, ka aipi tau mea ke maa. He tau siwa pe ke mea kou iloi, mea kou te tau lava whai, pa tau whai pe. Koe whihui pe ke whakaloke ne whamaino mai, tau kamata mi he ha, tau whakahoko atu ai ki tau.
tau mea. E tau ki project ki. Koia pe so. Io, malo apito Morris, ko na ku fanong mai pe office kolo pe mo uho pe ma o me tong ke lava ke nau tari mai e fe ko ke whahoko mai o lo seti fifita pe me fono ala hono ofa ke te mo tolu office kolo ka mai ka ma o pe mo uho pe mo ka inga ko to pe le matuana ku ofa mai ai ka inga ko ni me o lo seti pe mo toenga family pe mi Amerika na mafana pe he fatala no tau whahoko e whiawhini pe ko me le yeni ko nga e hoko atu pe e whiawh pure lulu ko tau pe he hoko ai fitu whahawhinga ke whafatala no malo e hu mai mo ho e whiawhini pe mo e kakai e whiri mai e tau weri mo mea ke nau hu mai ke polokalama ke tau tala noa pe ke whakamawhana i pe mo hoko te tau ngā ue ka e tuko te whainga maari e ko ni kua hataha te aha ha me te ke te fie tala noa mai kia ki mua ke tau mawa he poni e tuko te whainga maari ko ni ke te koe e whawhikau ku te aha mea mi Amerikana te ke te tokan kei I kai u whamawhana e whanau e omu leo o mu tānoa mai o te whamawhana e te whatonga i atu ai to'u koena o te vita asi hange ko loka mo mea me sole ko to'u ia o nau veke ke whai mai enga umea koena. Te whamawhana foki e te whatonga e atu ki a uho mo ma o sakolo nau tautu mai. Pea ke toi tautu mai mehena silu e sta o siasi whahinga o ku whanoho mai pewa i nau lawa hu mai. Ka ko whiwhia whanau atu hena ki he pōpua ki mai a olo seti. Tangata o ko whiukumi ke mao hini o makau ngā api pehen kau ki reke ma whitau laki. Ko mau whitu uia. Ka koe anga e kusio whakaluku fua. Aia ko mau tolu te mau whinga e paanga. Ai ko hinga pehe mau tolu a muri. A Australia, New Zealand. Tukuange ki Tonga ke na whanga tala mai. Ai ko miti koe na whanga tala mai ofisa kolo. O ko man me lia i au i he soat ke tau koe e nau whainga whatongia koe ne ri mātua. Ai ko nau tolu ko hai meu whia mau e vai. Ka wau pehe koe ua manu. Ko whonga koe na ngā ke te vita asi o ne vahe whakawhonua. Mga whitu he whonga le rei au pita. Ka koe ta whaaki koe na aku i he hiri koe ne tau tānoa koe ni. Ko whinga ki whamau opo mai ho mau turiki. Pea te uwhakarea lewa ki hoku taki a pongpong ka sungalu. Ke kamata lewa ho nui. Ko ofa ina uki hena. Ofa whinge mo koneki mai mo sungalu. Tonga i tau whina mātua whine. A toa ila ko whare tanuena me i LA. Whatonga e te whaiwhikau a Mausia me i he. O ko ongo i atu pe e au ia solo. Hange pe ka au ia, koe ka mea ia e lahi. I umea koe na utala noa mai aki. Ka pau pe e tūkua te mea na utoka ka toko ni maa Morisi ke tau mea. E vaveni pe ni Osla. Ko mau. Ko kore atu sakolo, tō ngā i pia mau na uke ni hanga wete uskalu o aluia ai he vai a wheretoa. Tō ngā kone rake ai pe tau ume ahe. Kau whakamawhana e tau tānoa, hange koe na koe mena e lawe ke ai ke o mai tau whini mātua whiwhine. Ka o ka mou whakakau ke o mai tau whini mātua whiwhine ke Zoom. Totongi atu hahaua nima he kai pe toi ose po lawea ko i ahe ke nau are. Ka kua pongpong. O ku sio atu ke umea ko tau fotu mai na kona mo ni na kai ke o ngoi au au lahi ha mea e u whamatala koe na ka pau ke ua manu ki he wa wea au tau whafua taha kilu ua kilu Australia New Zealand moeni o ku mo Hawaii kai ka mea e lahi pa ku whiwhia pia koe mea whainga tāne mea koe mawhana e sio atu pe ko mou matau matai mawhana mai pe vela. Koe umea ko tau koe nai lava ko toa pe ia. Ka ko hoku whatongia ia o a ki mautolu koe ni mātua. Koe teke atu pe.
vai fata pesino os mo to panke os mo me ko mo me fai ko teke ofa mo ka Kai ga fai fe ka we si ene akau ni. Au. A fai fe ka America. O ku ki lai pe ta kai hol u ka pia ko. Ai ko kai sirine siasi ko ka ri mato ta kai paanga. Kai ko tal e tau tu mo tau. Nai kai te kai na mawe ya ke ume a ko. Oh, io. O fa fia me ai ko no mau ko mo fe ko mo to ai ke ai a pong man tu mau mari ho mau tuai. Kai na ko manga ti Asia ke ai me a pong ta tala foka off. Te tanga tai na e no fa ke ko silia hona. Ane fai mau tai mi ko ta ko ke ka ang. Morris, kako awia mo ofa tau ta ma pong kau ta ki ke kau tanga ta ki ai na. Na long fala kai kau de ka so le ki. Si ko na ko lo ka tere no. Kono ko si mau a so le ki. Ko si mau na to ka tau finga tau men ala kai kau de ka ko ia ya tau tu. Ko kai mo happy sip pa mo fa hinga ko ia. Ko ia besol. Alo bito, kau ofisa kolo ko o kore mai pe he ka inga ka pati ke kai pe ke tohi koni ai ka kai koni kuna mamata mai he live mai ko he tau polo kala ma to la he bito kai ngare ma tu una ka wai una kore mai pe ke koret ke ofisa kolo hanga mu o faka hoko mai u me ma inga ta ke fai me nga we Oh yeah. Te inga tu ma tole murini ke ma faka to kai hanga ko la ai tama motu ko ene nai tu kot ka te ko o toko la ki tau tolu tala noa mai pe koe ke nau kau he zoom ka kuna tala noa mai pe kuna tohi mai pe online he tau polkalama o kuna kore mai ke whakahoko mai pe e koe ngahi whenga paanga ko hae mea loaki ai hae mea whika ua whika tolu tuku ke he ka ala te whi tāna ki ia o lava e whi mea loaki ia mai ua alu whakataha ki whakahoko mai pe ofisa kolo i he nau whanongo atu malo eti Et mori kau ki te kata pe kau ki hiu atu. Iyo, hiu mai tauria. Iyo. Kau ilo i be ku unga ku fatu pake fo ke si fo tu pe mai et mone tau ngai whakau kau. Ko fi ala hea pito si whanonga ki o mou re o kau maa uksia ke mātua mere mātua ke hange pe koe tānoa. Koe whakau kau e ana whona e o hake. Kana e hano uhinga na uhanga o awea e whakaukau ki he malai akapulu. A ke ku ilo ko tau whonua akapulu a rei mātua. Kana e makatuunga me foi fotutu e foi project akapulu. He ilo ko kai wainga akapulu ki tau tolu. O ne sio ku ne hanga o fofua i mai me alahi ka te tau tolu ke tau sio ka he poni. Kana open-minded pe awia ka whahinga whakaukau. Ko fotu ko na fai mai morisi mo kautohi mai ko ne Facebook ka ko po ki ai e ofa ka ma sifa mo manaki. Oh yeah. Ne tau tu tariangi pe ki rei matua. E anga fa more sifa na o si Europe te mo nga ia na ha pa va he e foi seniti na Europe a pente tau tano. Ma he te ko nga fai mo tau sio ki ai. Pana e pe ma ka ma. Ai ke ina silahi Amerika unga ku vete lahe na usenitia na do ko morisi te COVID ama ke atu ke lahi moto ka si ma to ko tang ika ko hata tau ben na pe ka Amerika ko na tol ko yang mari o ga pe ta no pe tu ko fotu atau ke tu ku mua sifa ki au homo ma u ka uma ofisa kolomo tau komiti mere matua ke nau to tala noa mua fotu tu mai konu ko tau tu matanga ta to ke tau tala noa pe ta to he pleru ko to ko whakaukau a sifa mauinga ko lotonga fata tana ki mawene fangi kautama ni peinga ki weringa ton ke kaure kai masila mo mea na fotu tu na fangi ka ko nau tu na to ko ete nau teu pe na to tana pang hanga nau to kai ke nau to na to ria pe ko project ma akapulu pe ko ko tu ko e mau whakaukau ma toko ha tokoni ki he whema wiviri a ma umo o tui huo mo uho mo mea mei uta ko ia te mau whi tokoni ki ai. Kako ia ko popo ke whatua morisi ka umai kau tohe Facebook ka
tau ange mo fanga mari e fai kau e mukataki mo mana ko me ha au ho mo me ke nau ta no na ko ke ka u pe ku mai he tau foi project ana tau rea tu ko aki ka tau ngau e kia Masi tau weri, ko liri mai ka whaongo a ta hori. Ko ka ia fuaka, masi. Lea mai pa e whakoro mau whanongo atu ka mo porutu. O te motu e tō whataha, mo tānoa mai pe fia fin. E mahi no pe ia. O te ko tangata ai ki rea atu e whananga. Atu whaingata ia. Malo. Ta ia sa kolo ke uni o mohanga nusi be e tau sa kolo. No pe ko tango tu ka o sa kolo o te besio ke ngo u te a goi mua. Le ai u longa e tau sa kolo ka ke rea ke ne fai mai tu ni me ngai me ko na mo fai mai he kwa ngo te ai mua. Ko ki hua tu ke malu e tau o sa kolo na la ve ana. Ko tau whakakau kau o mai tau eri. Tau ki pipiki mua ki tau kamata. He ko kau ni he foi paionia ni e tau foi ai sumu goni. Ai foi whakakau goni. Pea koe nei whakotu ke tau laki kamata e akapulu. Ia kamata tangi mai peko a mauia ko afe ho tau taki o tau toruia ke tau aiwai. O tui ko kapai te hao ha taha tangi mai ko e o ki wharimaha ko tafa. Te tau te tuku kuloua ko wharimaha koe tau koe. Oia ko pe ke tau fui whakakau tau pipiki hange ko lau koe a Maurisi tau pipiki ke whai mea ta. Tau toki tui wai tui tolu ai pe tau tolu o tau mea bea tau tolu tau amaki ai. Pea ko tui au ia koe whakakau koe ke tau tānak se niti. Nā eka hamea ai lama koe tānak se niti. Koe tau mea tato whai ko ne pā pe koe mea koe ni koe tau tafo ke pe to ai o lava. Koe tānak se niti e pa toku mo ne e tau whakakau na kai te ukai na ngau e aki pe. Koe unga ia ko whai e tau. Sea to ko whakakau o mai ko ni. Pa wai ai tau mea tato ko ni hango e lave ko ne whai ke kau a sifa. Ke ko tau tolu ke tau ta olunga pe. Ko mana tu i hake he tau whakatala noa. O mai e tau fo i aho tau ke ngata ki ai. Aho taua ko Novema. Ke tau fo i project uraki. Pea ka pau rewa te tau toi riu e tau toluia o ai vai. Pa te tau ange koko e lau, na tau seti mai ke tau kai e tau supo kapapulu, e o sengi te tau kai supo kapaika. Ka koe whakau kau tangata, tau pipiki mua ke mea na tau laki kamata aki. Ua hao pea tahai au tangi mai, mea tau mafuri tau tolo tu koe, ka tau hake tau toke whai koe. Pea koe o whakakau behe, aho taha ua, ai e fukoni seti, koe whisa kolo ana mo kau tangata aiki. Lere e tau fokus konsete tau tolu i rei mātua. Pea tau konsete sumu pe tau tolu. Wai berewa sekeritaria a mātua. Sike kau komeni mai koni o hau komeni. O beha tau kuni mangi au e na tau hi hui he tau fusipika a whaponua. Wai mea ofani me family o hai. Wa tau sere toka laku sumu pe. Koe tau moi tau he teknolosia he tainimi. Tau tau pia koni o western ni pe o lomi pe ai. O aluatu pe ka tāna ki pe rei mātua e whitani tatau pe. Lagi ko hango lau ko lau ko Maurisi mo ofa ko tau laku pe ke funga te pire ngai fui manu minumi ko tau toki hanga he haiane ai pe ka ko guhenga ko ni o si ko tu ko tamo ko no whanongo mai ke tau whakatala noa na o si mau ki nau tauria ke fui aho nei tuku mai ko aho taua Novema o e nia ko si tangi mama uia ke tau wai tau mafuri tau tu aho taua ka tau ko tau atu ngā holo pe ka ki tau to hataimi. Koe ko no rerea ko e tau foi ngau ko ni ko si hanga e tau veri mo ka to ko i musila o mai e foi taimi pau ke o se to project ko ni he ko no mo ni e kai pe ke te lahi he kai pe te o se be mau ia me le matu tau ve mau ke tau pati he foi me ta o sia tau he ke he ka mau e foi foka ko ni ka tangata ka pau te tau ko ni seti foka sumu pe Ono ko palomesa mo tolu e lava ka to u me e whakakau i po i raki tā pe taha koni. Ai ko foi hawa kon seti ko a tawa alu ka to tau tau lunga na tolu le matua. O tala ka funa ko le ka tau toki sio ato pe ai. E ko ma fa se ko fe lava ke tau ka taha koni solo. Na mo fe kau mo ka tanga tai ki. E fe mo ke tau hanga o ai whaka mandu ko a tawa to pe hawi ke tolu me hen pe o se tau ka taha tau tolu ni. Ka tau ki numi i mai ngai whakataha, whange ka poko ko tonga, ke puke mau a tonga.
Ka ai pia hoi whakataha atonga pe mo Nusila, mo tōru katoa pe Nusila. He whemau ke kau malanga pe amu e me kau whanongo. Ai ko mau tōru koe ni Australia, Amerika, ko mau hunga ki mato whanongo si ho mo ngai whakataha. Tai mi ko Amerika, ko Australian. Ya o mai e tau whangaki mātua. Mo ilo katoa whamiri ko ni o uho mo me muri ni. O si te pena tomo na ware di ke whai mo ri he tau konsenti. O mai koe tau whangaki mātua. Ange ko maastonga, ko tapu. Ai ko puria te koe tau kau palo fesa tau tolui au kai ke o mai ke tau o mai ke nau whanongo mai koe tangata ai ke katolika ko ane tiafu tau kau whaki kau tangata ai ki ko ia o mai au tolu ka o mai a lusa ke au bihito lau mai Vai ho tala hui e ia pe ki tau tolui a kau tangata o mai tau whangi matua tau whamalogi he matapota e ofisa kolo o ne o mai o paipa koe ni koe ia e popo au ke tau whanongo ki o nare o ka koe mea rei ko ai tau whangi mātua he māmonga ko maastonga me se tonga hau eiki ko nau asi mai kau tangata au whakawhiewhia ka ko whangamoko puna konu nau he holo i murini ko nau pe efo ua pe tolu e ko ange ko ki motua kwa mau tolu koe whai tangata ori di mani e ka omai ka alo ofisa koloki ai ko talatu e alo e motua ia ki uta he tolu o ko ai bebe whangi mātua nau iri whia mai i loto ki e tau ngā ue ka ko no oni apa te tau tu mai tau whangaki mātua. Ko si o taki mātolu ko ne whanau me whakamopuna. Ko osi alu noa pe maroi mata mātolu. E koe ri koe te ki tola ni manoa tola. Ko lama he tani mahu whakilu i murini. Oia whai te kau e? Oia. Iyo, oia. Oia solo koe ki tāna ke te pea ke mea koe ni kulawe mai. Na whai pa whai tutu ne whai te kau. Ka e tā e kau inu kawa e mea. Koe ki mea peo koe te lawe malo. Malo pito Amanaki, e tala no mai mi Australia. E kau tangata ko tau kainga rea mātua koe ni kuna au tohi mai koe ni i he tau polokalama. Mo tala noa mai koe online koe ni koe whakau koe ni kuna honga o mai ai. Koe a kou te kei ke mauhano mahu inga whapaanga. Koe i mala e akapulu whamano. Koe vai koe na tala noa kia ia mau, ua mano whaafi. Tā mai he kainga rea mātua koe ni kuna au tohi mai i he tau tala noa. Fe ke o te whakawhai ke i he kupau ke tau ai kotoa. Ai e whai ono mano whaafe tau kamata aki ia i he tau ni. Malo. Christmas. Malo. I hoko aturewa i he tau kanau i ngahi toenga kona koko mai. Ka e whai ki he ongoua koko os maho no mahu inga whapaanga. Ko ngau te ke whaha ilo ke mahu inga whapaanga koe ako. Ku osi mahu whamano e pa o man whaaf. Koe whakotu mai pen ko kulauat pe ako e ngahi mea koe nuk tohi mai he ka inga i he neti. Ke tala mai ki lau ai lau ai pe ngo fo iwa ko o sma no mai fa pa anga kai vai pe ka te ko ofisa kolo pe mo uho mo ma ko mo tolo pe me le mato ana mo pure ke fo tu mai ta por kalama ko ta wa mai ke ko nga fa o se ta por kalama te ata i he ka tanga ta ko ni murini te mo te fere ka mea pe ka ikai te ta tuanga le fa mare fa o si ki he ofisa kolo pe mo uho mo ma ko hata he na tolo de na fa funga i mai le matu a meai e whakao sea ke tau prokalama he whiawhini. Iyo, malo vito kau tangata kau ki hu whao sea to erewa. Koe uhinga e nā kufotua ta e whakaukau koe ki he ngahi komiti koe rei mātua. Koe komiti lahi, o si mahi noi o kukona umau. Whangi komiti uhila, koe hala, koe hae, whangi komiti koe ia. Na o maa whakapāma ki he komiti lahi, whakataha komiti lahi mau e project koe, nau whia maa koe ki kamatai. Koe tau whakataha pe koe, o tala noa pe he ni, o si mau mai fui mea kuna o mai. Kau pehe koe hae whia maa viviri taha i he whonuai rei mātua, ka pau koe vai. Tau, ta e vai, he koe nau hau pe mohono mahu inga. Taka pau hango e lau koe na e kau tohi atu, ke pati ai pe ono mano tupu koe na tau ai ai pe ono mano tupu koe koe na ko si mahino ko si mai nasi o amerikani koe na ko si tohi ma loka mo me ko si mai na inasi o si mai pe mo California ni ya Malo ko tari pe ia ke fai konset ko lau he whafofonga whare area ka tau la ko ka to e fika ko ta mai pe ta alunga hai pa mona te fika ke mea lau pe he sumu koe tohi i foi fika taurunga koe ni koe fia mo fia West End pe koe
ha kau taha ri panga o atu ai os ko mea bea fisa kolombo skeritari mo mea e fonua ko hike fika ko ya os au bea he taha mu nga ton ka to ke panke o toho mai sirin ko fa u ke mea e fonua ko ia pe o fatu ka muto ka toa ka o fatu ke lama ko to i muri Fatu. Malo bita ofa. Te ataha e te whimau ki e whahau ki lea mi murini ka e kimo ke angi ki he whaos mai mi tonga. Nā o programa. E solo. Kau. Ia whakau. Ko au ia te ta utu au. Kai ke u ko winga kuia na whakaukau a se wa ko mea ko na tau e ringo ma fika mai ko na ia. Ta ko na mo fika mai pe he wa mano mo no man na kai ke fika na whakaukau kilu pe au ia. Mari e. Kau ko na ko mea whakakau le ka mo ai ko mea whakakau le ka mo tol. Te ta utu au ia ka mo kau ai mea whakakau le ka ko na. Ko hubia o tau whinga hani ma kilu ke ai umea. Kai ai e umea koe na mai tau eri ke tau ai ke lava kau. Whakamomboko ia ka hau koe. Ta koe ai ki mea koe reka koe nā te wau. Whakaukau ua tau ia mea kehe. Ane o ko ia. Ko ia pe solo. Malo bito, vai whikau. Malo. Taweri te aha me te ke te tokange. I kai malo ko ke te ame e ko o fala e pe ka sifa mo e matu tunga matu me le matua ko hape ko na ko popo ata ke ngo foi fa wa ko na ko ma po ko sma wa pe mo saute ia mo ma una sieni matu tana ko ni wa ngo ate ke na sta pe fuka ko na autor a ko na fa tua a ta ko sma ai ko malo na ka pa ko foi no mano te ko nga ko fra papa e ka tohi mai kon hende ti ko na to Pai mo ke pahe mai mo mea ke tau ke pate hango ko la manaki ko foi so ko e tau alo e leva foi a ke oske mai no ko foi project na ko ne pato ko mo hu e kore amau tau ai ai le vai a ke osi heta uni pe foi me ko ya Mari. Tau si vai e ka ke ao kilo ai mea ka ko o fala he pega mo to Taweri lotonga ho i loto ai, taweri kore mai e kainga. Te whakaongo mai wahe ke nau ilo ki ai, koe kakai ni kofi he toko uange au, tau kainga le mato. Tau whono mo ki nau tolu. Fika i mehe ono, o tuku mai. Taweri, koe whakaongo mai, whakaose mai taweri e wahe ngai. Fika he fitu. Malo so, foi ono ko ia fai ngo fu au pito ko na ko sat pe ke kamo ma au ho mo mau. Fai ngo fu au pito no fika i ko foi fika ne na mai ngo tama me le matua. Ai ko tolumano a Amerika mo Hawaii he ko na ka mai ko tama Hawaii. Ka tolumano a New Zealand mo Australia ko ne lava ia. Ogo. Ai koe on. Pepe ke tau tak tolumano ka tope. Ono mano whaafe. Patau hiki e pe kilu ko na ulau mai sifa. Malo apito tawen. Malo koe lava ia tau polkalama ki he whiawhini. Kai oange whainga maari e koe ni ma ki tonga tau whoki ki le mātua ki a uho pe a mo mau. Ke whaosi mai hana lea whaosi mai ki he kāinga. He whiawhini ki ke whaosi tau polkalama. Malo au pito. Malo ke kau. Ke tangata wha whana au pito. Kau tala noa he whiawhini. Kana ngatu ko mo e o. Ponga. Kona ka pana mi aska toa me kau tangata mi mulina. Kamalo atu ke kau. Ai wha whana mo e whala tolahi. Kau masiwa pe kau tolu. Nebe ko ke ngaro e tau tolu taimi tau whana. Me piu tau ki o holo i mamani. Tau pepe me ako ke whai. E ai ia. Ke toi tuku ia. Inga pia mo tau whai ngaloto ki tau mawhana. Whai. O wha marola he mo kau tangata. E tau mao e whiawhinila wa tau tala noa le rei. Mo hange ko e proseki kona ki mugiri ke oio. E o atu. At mira no mahu inga. Ki whakakau pe kau tangata. E tuku e taimini ko tau koloni. Tau alue ni ufanga whakatapu
ke mei pafum palangi e pukoto. Makatu. Ai ka ha mere vai hoko. Ke taha tau me pe tau tolu. E makatu unga pe mo uia e kolo me ko vai. E toki osi pe au ngai vai ke te mohe. Ke te a pe vai. Ke osi pe no au ngai mohe. O maha ko ngari pe ko monot kataki pe whananga. Na ko whaifi atua iau. Ka ko whamalola. Ka ko mau mawhana, ka mau whamawhana. E whaifikau, e taki ku ke whai mihena. Mau o whalahe te mouho. Ka mai hau eike, moi, ka kai whonuani. Ka ki mau tolu. Mau whanau pe moreo, ko tau whisio whaki. Alo. Alo. Alo, mau, vai hoi. O kamalola hia tau. E kono ore atu ai, mana tu pe tau ai. Ono mai masino louta, senorita Kuroua, di solo. Aho mate Ui from palala ke uvila, au fra ata mai pe ke kumi senorita Kuroua di solo, tene lava pe fralere moto. Ka ua pe to e ke lere. O ka hako mutu te uaea, pe a wha, e ke lere pe vai, ke mo manatu pe ke ai tau tangat. Ko tau mo ui pe tai miko tau a pe koe wai. Ka ke whangi tangi ke tau inu. O whalahe atu mo tolu, ma o whatu mouho, ma o sikolo. Au tātou. Malo pito ma o vai. Malo pito uho ka mai ofisa kolo, malo pito whaifikau. Pea pe ke ting motol ko to pe ka tangata me le matu ako mo lava mai ke whakahoko e tau polokalama i ahoni. O kai whake te aha kolo e to e tatau. Pea mo le matu a i he taimi o ku mawhana e ka inga. Pea ku whamalo lahi atu ki he kainga le matu ako to pe na mo kau mai online mai o tau talanoa i he polokalamani tau wheao me he kamata anga wa o mai ke hene osi. Whataonge pe te motu e mea mai i he fitu o i whiawhi purelulu o wike ka hau. Mo ngahi wike ka hoko mai ke tau talanoa ki he langa whanua a rei mātua i muri ke tokoni ki o tau kainga mo ngahi whi mao vivili i rei mātua. Ko e hape ki i momo e lava ke tātāna ki mei murini e aonga. O kai whoke who'ou ki rei mātua whenga paanga. Pea koe ko hatok whenga paanga ni a rei mātua. O sianga pea mao pea mo uho pea mo kau tangata o whisa kolomi i rei mātua. Na wholau mai ki ngai whanua muri o whahehenga ngai whenga paanga lahi whai ai. O ki fo e tau whenga paanga koe ni mo tala noa he Zoom. Ko hinga pe pure ai COVID-19 pe mo vai lasi. Pe mo tuunga ku tau ia he tai nimi. Ka tau ngau aunga pe ngai mea ngau e koe ni ke hoko atu e tau tokoni. Ke whema uivili ho tau kolo. Te ria ai tau tupu o ka hau. Ko ngata e tau polokalama ke whea whini wha malo lahi atu mo mea mai. Tau toi wheloaki i he pure lulu o wike ka hau. Ki mua ke tau mawai. Watu ai popoaki talamonu ki a Grandma Siola A. Talakai. Au sia e whiwhine koe ni, e he kui koe ni, hono tau hiva noa i he wikeni. Pea ku o atu e talamonu ke te koe, ofo ke toko ni e koe he o tua. Pene o atu hangai aho kulahi, mene tāpo e kina koe. I he fu tau lahi koe ni kone hanga whakakoloa mo tāpo aki e koe. Koe tāpo aki a ke family, pa tāpo aki a ki rei mātua, ke mao e kau whine eiki. I he ngahi tau la lahi peheni. Pea ku o atu e ofo ke te koe sio. O atu mo e whas whakaosi koe ni, ke whakaosea ke tau polokalama he poni. Mo pauria tau tok whi loaki. Alana ono he koa ue. Kosi e te haua unoa le mato Amerika mo petukas me ka o au ki a te koe. o galani e tau ta mate mo nusi la seria. Tau ta mate. Vada na ke raka koe mau. Polisi. Polisi. Wait, Mike. Ai tangata na engari moko e. Ai tangata
Komi ko kai ke lava tala kai o hanu ke lava le apa e ke pulu. Mi u mai o kau. No tonga a hoa e palu ka tau konseti pe su. So vai as bane. Yo. Yo. Dai mi che una O te faha o ma o tau he mea no ke te lava ko le. O ma tu ho. Yo. Ai tamatana e ngari moko e I he wahe oi kere kere Vadu. Yo. Mai tia alo Tau veri e Morge O ke ma Yo. olo Ai tuku ke fua hopa hia Apatu Ke mahino koi o whahuluia Mai tia alo se hina Alua koi o whahiteria Kai tuku ke fua hopa hia Ke mahino koi o whahuluia